MeghalayaPost.news. Uba Charles Marngar kum Mla Mawhati constituency but Badiru President ka Managing Committee ka Nongjri Presbyterian Secondary School mentaka sengi ulapan pau shisha ya ka mensiam jong jikmen kebadai hadian bagate ka school kelayo Wan Rah ya kana mlado ha ka 63rd edition Subroto International Football Tournament araja rapsau ke belak pelong mentaka sengi ha Bengaluru. Kanika Kynhun nyelek kai ka Nongjri Presbyterian Secondary School kelayo Wan Rah ya kana mlado kadai ha jingkon final mentaka sengi persya ya ka Kynhun Uttar Pradesh ke belak penliam no dalai go lanot. Kum MLA buat Badiru President ke Managing Committee ulai Khublei Kyrpang ya kanika Kynhun buat barok ke belak dan menta hakba kanika school kelayo ban khod ya kana job buat kanika jing job kalong ke burom om tang ya ke school buat ke burom ya ke distrik bagajelahi barok kawai. Khublei Kyrpang kalau sisa meski keman handuk betul kata ban pau syafi baro kum presiden jong ke school managing committee jong ke Nongjri Presbyterian Secondary School ban haga juk poru kum local MLA MDC jong ke Mawhati constituency yang ban pau sisa yang jing so keman bakram ba ke Nongjri Presbyterian Secondary School mendapat sini kebalami keman nak state level ke jelah Meghalaya ke bagi ke songi haga jingele final ya ke Subroto na ke sub junior under 15 boys kalau yo bankur ya ke nam juga jingjob haga national level Subroto kebalalong mendapat sini Bangalore. Nak kalian ke jonga kumu presiden jong managing committee juga school but kum local MLA. Nga congratulate ya ke team ke Wan Rah ya ke nam ke buram. Nga congratulate ya ki coach, ya ki team manager, but kum juru ya ki baro ki official, ki belalai, bani singran ya ke team ke jongi. Nga penpau ke jing semua kemen ke background, bahkan ni kamlong tang ke buram nam tak ke school ke jongi ke Nongjri Presbyterian Secondary School. Kalau ke buram ke background, ya ke Ribuai District baru kawai. But kalau lu ke buram, ya ke jelahi baru kawai. Sesisian nak kalian ke jonga, asyik ya kena ke kabu. But I Khublei Kyrpang, but congratulate ya ke tiam ke jongi ke Wan Rah, ya ke nam ke buram, ya ke jelahi baru kawai. Hak cukup por, ngakwa ban penpau. Ba mene kapor bangidan concession ngalayo ban telefon yo chief minister jong ke jela ke sungi ukon rak sama hag bedei bat kalet kawan ke sungi ban wan phai namar kapor bangilet ngilale de ke flight bara ke sisa ban wan phai ila pembek de ke train ban wan phai tendai nadu mene bangim pat ke game keempat sedang hag jinge keren ban chief minister lada ban bok lupa the flight bakin Wan Phai ki players ki jongi ki official ki jongi ki team manager ki coach baro ar palaingon ki badan mentah Bangalore bakin Wan Phai the flight omshu the train yang pertama bejing I play buka yo chief minister jogo jela ke jongi what haba the game keempat sedang ada berkula berpenbuk ki flight ticket air ticket nak mentah ki players ki jongi ke buram baro ngi I Khublei alam nadu ke sedang, nadu ke district level, hadu ke state level, but menta ke national level. Ispen pau ke jing semomu ke background yang baru ke beladan menta nadu ke seng balang, nadu ke sorkar ke district sports officer, but kiwei Khublei dan menta nak ke menta Wan Rah yang ke nam ke buram yang ke jelahi baru kawai. MeghalayaPost.news.